Kamiti ino ya andu 14 iria iratongorio ni Geoffrey Nchooro mwendwa manyitanire na mwandiki mukaru ministry-ini ya urimi Richard Lesiampe Niiruguritio kiroko kia umuthi. Minister wa urimi Willibet augite kamiti ino yubitwo na itanya ria kuriukia urimi wa miraa guku bururi-ini. This is the culmination of the appointment by His Excellency the President of the task force on miraa, and this came about as a result of the challenges which the industry faced. Kamiti ino ihetwo ihinda ria mieri itatu ikorwo irikitie wira uria ihokeirwo. This is initially a 3-month period task force, but it can be extended depending on the amount of work which will have been done, and if there will still be some work to be done, it would still be extended. Kamiti ino yagirirwo ni kwaraniria na arimi, endia o hamwe na anyiti itemi othe na iheane mendekithia magukuria ruhonge rwa miraa. Mamwe ma maundu maria ibatie gwika ni kwendekithia njira cia kuriukia thoko ya miraa o hamwe na gwetha thoko njeru, gwetha mitaratara na mawira maria mangirugamirwo ni kigina kiria thirikari iheanite, guthuthuria urimi wa miraa na gwetha mihiriga mieru ya mimera, kurora uria urimi wa miraa ungitherema na uria kungigia na migunda ya guthomithiria arimi na kwendekithia mitaratara ya kurugamirira urimi uyu o hamwe na njira iria ingihuthika gukuria urimi na wonjoria wa miraa. Ngiribotera Ihoro TV, ritwa riakwa ni Wangui wa Mwangi. Watu wapige nao. Madam.